Ebi yabigambira aha mukoro gw'abazaire n'abeegi b'ishomero rya St Teresa Nasaran Primary School kyera kandi ababaire nibahendera etamu izooba lya nyumwebazyo. Ekindi abazaire ngenda kubashaba abaana babagira ngo bahumura hati mubarondere ebyokurya mubagirire obwire. Dennis Ryamureba, Old Director wa St Teresa Nasaran Primary School, nagira ngo kufaha abana babojo n'abishiki n'icwero mu ntunguka ya nyensya. Abana nibasiga hindi tubine responsibility yone. Omuntu abeturugire omukoviri ngenda mumbagande abana babojo bona bakaba bafire. Buri musire tino abafaho abagenda jya kukasomo jona agaruka. Abo kujya mu murembo turakutwaranga tumukubafaho. Abazire tubacire bwire bw'abana hati ijoka burumshira akagira ngo abazire hati babataningire hati we are termed as BB. We are too busy for nursing. Wapukana na atambura okareba umwana we mwakusiba hati atine uniform. Oburano sasa oburanora. Reverend Father Didas Tumwino chaplain w'irwaro rya Mbara Regional Referral Hospital hamwe n'ibihome kandi okurire ekitambo kya misa shabira abazire okwegyesa abaana babo emicwe. Umwana kwako bakuzire ariko manyendo mizitaro zimwe na zimwe harasanga umuntu nabukora bene mureke twatanise umwana witu tumwendeze kirungi kitariye cece tukuteka teka yishimire cyakuza kwiya yabo kwishimira byite n'iryacyaro kitu kunka tutandike kurebera hari Tarimo Evariste Headmaster w'ishomero agizere ngo tubaru koma hakushomesa beje byo mu bitabo ibito n'emyoge ndijo nko kuruka hamwe n'ebyemizano. Like any other school, people participate in several co-curricular activities. That is MDD, music, dance and drama, sports, debate. Ahamashomera gani uriya nayomboka tamabana apuraninga gura protsi apuraninga gura famu omwishomero ikimara gukora nikiya bakora ubwo dyobona kuretera umuzaire ufite tiga ngushomero ry'amani. Omuganda makuru hariho emiringo etirwaho gavumenti okwatara habeja bino burema ha mibiri yabo. Asimwe Ronald Jacob mukuru w'itendekero nagira ngo hatwireho emishomo mingi ahabeja ubona konko bwa hatabeja bino burema gavumenti batiremu amaani. Harani yokubazirishaho tukabazira bitambara twagugira n'ibihane byo amashweta turonje batwinga kandi buri kwezi invitinga special needs education officer for that district kurabiramu ondomwe tarukwitegereza. Evigambiro Minister wa ICT National Guidance Dr. Chris Baryomunsi ahitendekero rya gavumenti ry'ebikono eryachi Community Polytechnic District ya Kanungu. Abana babine oburema mubiri principal yo kwandika imiriye eyo ngame na minister uri kureberera shonga z'abantu bino burema. Zizawambo request mu Kanungu institution age kwiwo kubanza kuhereza certificates ziri kurenga aha basic certificate bakahereza diploma certificates if possible even degree certificates. Kanungu ekayongera kutunguka. Gasha kwa Fred Ryakira na Hweza Wilfred.